I veliki pozdrav svima ljudi, Luksi ovdje i dobrodošli u novi video ljudi. Ok, sad sam nešto teo da kažem, ali rekao sam da nikad neću to da govorim. Uglavnom, dobrodošli u novi video, pre nego što krenemo želim da kažem da me obavezno zapratite na Instagram, imate sad na ekranu. Uglavnom, sutra možete čekujete pitanje i odgovor ili pek sutra, tako da ću da pozdravim sve ljude koji su tražili. Znači ljudi, traže vas preko vas 20 pozdrav, tako da ne mogu sve da vas pozdravim. WTF, ali brzo pričam, nebitno. Uglavnom ljudi, zapratite mi svi na Instagramu, obavezno sve subscribe-ujte na kanal zato što mi još jako malo fali do 3000 i zato što ako vam se svidio video obavezno podržite subscribe-om i lajkom, komentarišite nešto dole, inače svako komentariše hashtag bruderi dobije srce na komentar, tako da ništa ljudi, to je bilo to što sam htio da kažem u ovom uvodu. Uglavnom sad ću rolati klip, tako da će nam sve biti jasno šta se dešava. Ne želim puno dužim zato što klip sam ovaj koji sam već snimio traje jako dugo, negdje oko 6 minuta. Inače da pomenem, nije moj gameplay, uzeo sam od jednog lika zato što je stavio da možda suzima i mene je mrzlo da snimam, tako da ljudi sad vam rolam klip. Inače ako vam se sviđa ovaj Fortnite misteri, mitovi i easter eggovi, obavezno lupite like, subscribe se na kanal kako bi znao da li želite vi još to da snimam. Tako da ništa ljudi, ja vam rolam video, a vi uživajte. Ok ljudi, kao što vidite ovdje se trenutno nalazim ispred ova kao mansion ili ti vile, inače ovo nisu moji vidi kao što napominjem, tako da ovdje gore imate na engleskom što je lik pisao, tako da ako mene ne razumete baš njega ćete i razumeti. Znači kao što vidite ovaj lik je upravo krenuo prema toj kao vili, samo sekund da promijenim ovaj kvalitet da vidim malo bolje. Ok, znači kao što vidite on govori da su ovdje prijavljene par stvari kako lete neki objekti i tako dalje i sad reći onda ode i da vidite objekte. Znači svišno sve gore, ne moram ja ništa da vam objašnjavam. Znači to je ta kuća heroja, mislim da prva nije kao postoji, ali evo kaže da se nada da se barem naći jedan taj letići objekat. Trenutno je ovo ispred kuće, malo je ova creepy muzika, ja se izvinjavam. Inače ljudi, ova kuća je napuštena i ovako izgleda kao što vidite i stvarno je strašna što se mene tiče. Znači nema strašnije i sad on tu ulazi i kao što vidite nalazi big shield. I sad pogledajte šta nailazi, samo sačekajte, evo ovdje iz ovih kao vrata se nailazi. Samo sekunda da prođe, pogledajte ovo, kakva je ta slika, dobro vraća se kasnije tamo. Znači ovdje nalazi Hunter Rifle, nebitno to, i ide kroz tu kuću i kaže da postoje kao neki leteći objekti, kao postoji šansa da se spomne, ne postoje stalno, ali postoji šansa da se stvore. I kao što vidite on se trči po ovoj kući i gleda svaki objekat, evo vidite ni ovo ne može da leti, ulazi ovdje, nema ništa ovdje da leti, znači pogledajte kako creepy ovo izgleda, ja mislim da ovakva kuća nije uopšte izgledala. Kaže, ako smo čuli nešto da komentarišemo dole, tako da vi komentarišete koliko ste bili nešto čudno da je meni promaklo u ovom videu. I sada će se spustiti on dole i da vidi to što je čuno, evo pogledajte ovdje. Tu ima ovaj big shield, nebitno, ali pogledajte sad samo da se vrati. Ja ne znam što me nervira što neće se vrati nego ide dole. Nebitno, verovatno hoće tu da... Ok, ja mislim sam ja vidio nešto. Ništa, pauzirat ću vam pa ćete vidjeti, sad ne mogu da pauziram zašto radim voice over. Znači kao što vidite ovdje je gledao, ali ništa nije mogao da nađe. Jer naravno postoji samo nekoliko šansa da se ovo spavnuje, verovatno on nije bio toliko srećan pa mu se nije spavnovalo. Sad, posle ovoga ću vam rolati... Ok, meni je zablokiralo sve. What the fuck. Kaže veoma... Ok ljudi, kao što vidite to je ta čudna slika, znači vjerovatno ova predstavlja budućnost Fortnite-a. Malo sam vam pustio da vidite i to sami, malo sam ubrzao snimak. Znači ovaj lik pretpostavlja to kao neka budućnost Fortnite-a, evo pogledajte ovdje, ova je slika jako čudna. Meni su ove slike previše čudne, sad ne znam da vas napišem dole u komentarima da li vam izgledaju čudne, ali meni su previše creepy i strašne. Znači on misli kao da to predstavlja neku budućnost Fortnite-a. Tako da ono, nisam baš stvarno siguran, liči mi kao na kotku, kao na onaj sjaj koju ona ispuštala, ali dobro. Znači evo sad ću vam nastaviti tu da istražuje, ok, on tu još malo istražuje, ali ne može ništa da nađe. Ja sad ću vam pustiti, kako se zove, snimak koji stvarno pokazuje kako lete neke stvari, kao nije mogu ništa nađa, ali ja vam sad puštam snimak gdje se vidjelo kako leti stvarno to. Tako da, molim vas, ako vam se svidio ovaj video, lupite like, subscribe-ujte se, obavezno pomislim da dođem do 3000 subscribera i ja rolam video, a vi dole pišite koliko ste primetili nešto čudno. Ok ljudi, to je ta kuća o kojoj sam vam pričao malo pre, znači Tabu Hill se lik zove, sad će pričati ovdje da čujete ovaj kao zvuk, evo poslušajte. Znači kao što vidite zvuči kao mašina i pogledajte ovo. Znači namještaj leti.
Znači, da li je ovo čudno? Znači, nameštaj bukvalno leti. Znači, možete stojite na njih kao što vidite lik je to uradio. I bukvalno kao da podsjećaju na glajdere iznad vaše glave. I evo pogledajte, znači kao levo, desno ide. Znači, bukvalno lete. Znači, oni su bukvalno kao deo Fortnite merova i ono, ali brate, ovo se sve završili, ovo je Calamitijeva kuća i znači eventi su svi završeni i sada je veliko pitanje koji su, šta su oni, znači sve je zatvoreno, znači gotov je Fortnite mer, Cube je gotov, znači leteće stvari i šta ovo treba da znači, pitanje je šta znači. Evo pogledaj šta se desi kad znači bukvalno kao da nešto izađe iz toga. Evo pogledaj sad ovde. Si vidjeli nešto izašlo, sad ću vam da vam usporim, znači kao da je vrištalo i sad ću vam, ima neka kao slika i sad ću vam da pustim usporno da vidite, pogledaj to. Raptor, lična Raptora, Raptor, isti Raptor. Da. Evo sad je u Hero Base-u, gde smo i mi bili malo pretačnjeni lik, sad ćemo da vidimo da li kako se zove, imaju te leteće stvari, ali ovo je pre bilo kao za heroje, sad je skroz, znači, abandoned ili on ga napušteno i evo ga ovdje leti televizor, znači on je video televizor i on je bukvalno video taj televizor koji leti i ima ih preko cele mape i sad ćemo da imamo kada uništi, sad će se desiti. Eto opet nešto izađe, znači neko kao da vrišne i izađe. I to bi bilo to za ovaj video, ako vam se svidao obavezno lupite like, subscribe se na kanal, znači mnogo sam se potrudio da snimam ovakav video, tako da mislim da sam prvi snimio ovako nešto na Balkanu, vidio sam da stvari snimao i mitove, ali ovakvi kao neki easter eggovi malo strašni, to još niko nije snimio, tako da ljudi obavezno lupite like, subscribe se na kanal, pišite mi dole da li želite još ovakve vrste videa, naravno snimat ću i sve za skemere, tako da ljudi vidimo u sljedećem videu i peace out, pozdravljam vas Luksi.